Sad je vrijeme da vidimo koliko je teško nasmijati potpune neznance. U pomoć zovemo komičara iz studija smijeha, kojega smo sinoć snimali na Open Mic Nightu. Onda bi gospodin se jednog ogromnog aplauz da pozornicu izlazi Goran Vinčić. Ali Gorane, lako je bilo sinoć do suza nasmijavati ljudi na toplome. Danas za tebe imamo poseban zadatak. Smijeh je zarazan, no da vidimo možeš li njime zaraziti i Zagrepčane na ledenih -5, kad bi svi najradije ostali stisnuti i namršteni. Nisam nervozan, mislim pravo ću budalo od sebe koji inače, tako da... to je to, nemam tu sad neke problema. Krećemo s prvim pokušajem. U samom centru grada, gdje svi nekod jure, puno je tvrdih oraha i nasmijani Goran dobije uglavnom samo prijeke poglede, pogotovo od gospođe u bundama. Gospođo, Bundesliga. Kakve su one? One su najmrže, one su onako, one samo gledaju i makni se, znaš, ono, uvijek mi persiraju, ne znam zašto, zato što sam zgodan i lijep. Zato je vrijeme za promjenu lokacije, samo 300 metara dalje. I evo ga, to je to. Na ovako srčan smijeh nitko ne može ostati imun. A kad je Goran prešao na drugu tramvajsku stanicu, opet pogodak. A dosta sam zadovoljan, mada mislim da su mogle biti reakcije puno bolje, malo su mi bili mlaki. Moglo je to sve biti, malo su stisnuti još. Mislim da bi trebalo malo više ovakvih stvari, malo više da ih otvaramo.